Ehuresirwe baseline education census 2025 eriyo netambura kashobo mu Rwenzo na Toro kandi nshonge gyegekerirwa kesharingo kabashomesa aho amashomero mingi gakikingiro mbyangebi okurugira abakuru kurwo mu yubos ehurege tebekanisibwe kurundane birukwata abeji abashomesa hamwe n'amashomero ngo itunga Uganda Bureau of Statistics umurimo gw'itunu data collection okutunga data ningashi evaro bihanga ukufaha kwitsaha abantu n'ibintu biyanga kuko rizo bamunonga icyaturetaha no kumanyisa abanyayuganda ngo tutandikire phase ningashe huriti ya kashatu yo kubara abana b'amashomero mu activity y'abayetsere baseline education census ari kuganiro n'abanyamakuru mu rukiko rw'abayirizo wo boardroom ya RDC wa Fort Poto abajecerwa kurwo mu kitongore cya Ibos nibagera ngo bazakora n'amashomero agigwire abo namazima kunka tubona amashomero gakayigura kureka make aga government abashomesa turire muri besharinga turushuwa ko kwita tuzakuzanya of course ina twatangire kura mu ka private gari ngakora so nanaga government tugakubasa kukinga forever tino gaza kushitse wiregigura tichikamanyirwe yabahina kira karagitwe mu kutunga byone bari kwenda kumanya ku rugo muhuru yabetebekanisibwe ku maresa bitisha tubuze bice ahabeji amazina gabo emyaka nationality kan bazarwankahi n'abanyayuganda ninga then inabine IDs ni numbers izo nazo abazine bushaka capture details then abashomesa nabo hine bibuze kubuza abashomesa amazina g'abashomesa emyaka yabo amahanga gabo bwo kuzarwamo then I think they have its numbers bakuru b'amashomera barayange ngo abeji n'abashomesa babo batababuza hariho ntebekanisaki ikintu cyo twabuza kandi batugaruka mbati we have offices RDC's offices are there what then the law takes its course amateka ngakwa so tukayangira amateka gihanga abo kubeki no Uganda Bureau of Statistics Uganda it is representing Uganda's ideas. This baseline census is timely and truly welcome because once we have that data, it helps us in our annual budgets and development plans. Amakuru agasha kwa Jonan Singwire.